Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Jaintia Hills Truck Owners Association ha kakat waitrek ubanai jaleu kala pentib. Baklalet banyak kendu yaw executive member in charge jong ka trading ban penpau ya kajing persya halor kajing ai trading license ya ki kali barjala. U president uba biang shwa shela ula pentib pa ka Jaintia Hills Truck Owners Association kala kerpat ya ka GHADC bakanum ai trading license ya ki kali ki barjala ki bawan kamai hapo ka district. Kum kaseng ka bapet ya kakit ka ba jong ki kali ki motor uloong baki try jala ki kerdu kambha. Barwat ki kali jong ki try ri try muluk ru ki hap banyeng de ki tayo banyo load chi trip. Uloong lada ki te ki kali barjala ki yo trading license kan long ka jingdu nong ya ki try jala namar ki lakni ya ka kam kabala bantre kum ki try nong try jala. Ini por ngeling na mabian swatla sedang yoga Jaintia Hills Truck Association JHTOA wah ngeling nga sen yong I de amwi chong meeting kakak hajing itu bindi keribar jela di non tribal wah kauman kate the pon the roy haki sini lekajing yo lat lekajing elat district council ki Wawan kemai kini klaim ki kot Islam rubiang haji untuk bagi trading license. Kadang te I kini po persak jual ki kini geri mungkwa leu kopchor kan ya sini lenu buhai kan kan ya sini ni ba kauman ngati tang pratre ri jelai let stom hak ki kre haji untuk nega loading dan nega kit keba ya kini gimar gumi po jaja Hills ini kadang te inin ngesngi de am le gubi ga chithi nek letter complaint so em buram yong wo in charge yong trade ma jc suyam kawan bu gubi chithi wo to ka pari ki pari ol council wo wi wa nado mentul ne cikmat ter muadeu u trading license ki ya kini keribat lah ni bawa hajing yo la kini keri pumpun keri sini I kate ba ko iga kam pan yo di sini kam de kini kejing kerpat kuwa kien nikmat ka district council ki nong nikmat ko chong ite council district council yo ini jahat kerpat jo lagi wo tsang hal te lakam model free na model le do ki u renew na pentme ki ye trading license ye kam tam ki kari motor ki kadang te kate kudu kan kudu jambi I kate hajing itu loading citrip setiau na ci artiau strip ayo ba ya kate gu ya produk go si ba ya go man kate kadang te yo wan sini kiri gu wan ni jelagu per I sini mesti gue wan rak ke jing mayong I wan rak le ke jing kedok ki kedok kre ya ki kon gitu yo kadang te I ke tempat jur I ya ga district kedok pagi income was nyawan u te lekam no wi mu ha deu ulit free ka bojok le free hakini wadam nang I le I im chain le yo biang yo da kamu biang tuan I state ko per kapo re India ini kadang te ni dia kenika kubor tengah spread lagi awrok gi perlok ku am por lum jedia kam tami state ku kale ya awrok wi dini ketian e ku le wara ku le cibot